Coverage buni fibro session 4 kajing tip nam ta kubor like kam sipai kane kam sipai gi belaj poka territorial army te don kumba khat khandai tali post khat phra tali jong shenrang ka we jong ikan thai te kane ka territorial army as an officer mo gine gine de jong post officer ki bala man apply gine de tang ki bala dep graduate BA BSc BCom terterum ta ki bala dep graduate ini kila man apply nam ta gine te kane ka de merit basis all India bank kamde recommendation nomor kade all India omdon SC omdon ST omdon area phya compete by as merit by te ka age category ru ka age ru ka kham he khat phra du sau ar by jong territorial mix shim kum tahi te ni page men tai kane te shwa wan page ya kane te ngap page ya ka advertisement ka adap te ha ka tu usnam ar pho lai la ngam bakala te kipun bha ki ba kali ka ha ka tu ka por arjar fly 2023 result successful candidate merit list for SSB te kade ka jukum kane hi o online entrance exam kane ka TOEE hakatu ka por ibayo na khasi ka bon post ba ka du sans pa sau pho tang jong ki shenrang mo te idon iwe mat idei khasi ka kum ka jat te jai khasi ikerteng parshan MV so tun tang iwe hi ba don jat khasi ak tu kapor teng try gi bon gi bompat ya banane kim tip ne kum ta ter te re menta bade khamduna ka pos ka don tang khat khandai tali khat phra jong chinrang iwe jong kan thei te gine de merit basis with all India be te gine pe menta ki ai jinon kam habe de ber kane kan mau ha kane ka territorial army as an officer omdon jingmara ere omdon physical fitness omdon ere kan mitang medical exam shwa dan ka medical ada phila layo tumalong all India basis baik tehngne kumimo ka age limit ngamalong ka debek khatpra du sawar as on the last day of filling of application te yakane educational qualification debek graduate from any recognized university te kahat namta kane namtai khazi jongi ka debek shispa san phunyo mo namta ki North Eastern region hilly area te kade shispa sanfunyo kahaj da pikwa ban apply nam ta kane te ka exam nam ta kane date of online entrance examination kade arpho tarik July arhajar arpho san kan mo tentatively tekin la ban change lam riu te nam ta kane ban apply ka registration nam ta kane kaling sabu apo description mo kaling ban register nam ta kane kade apo indianarmy.nic.in ka website the submission of application, the online registration and application can be filled from 12 May khat tarik jong panai May kan mau nadu kamonde ada khat tarik panai May hadu 10 June arjar apsan 10 tarik June kade last date kane datang ikbal ada graduate khilap apply te kane kan don show ka exam te exam center hapo shillong ro kadon and tho show ka exam lada phi pass nang tu tekin sakhot pede phi center te haka second stage te pnomyo show shillong center la banyo no show tamaga hakane ka first stage ka exam center kade hapo shillong but kabai application nam ta kane kan de sanspa tingka mo kan ma vai kata sanspa tingka tekla dap ai ro ka syllabus and standard and syllabus of examination dap ai ki marks a bro ai ki don negative marking kum ta tel dap ai no shillong reasoning kadon ka reasoning elementary mathematics general knowledge English kita tekine long shispa ma te kidon ro ka negative marking sakan ma ban yu da pi kwa ma syllabus la dap ai reasoning elementary mathematics la dap ai kan advertisement la ban po website hi jong ka territorial army la ban yo trigonometry geometry mensuration statistic general knowledge English kum ta tel download baro ki yum tu te kadon ka exam duration kade ar kata te kadon negative marking qualifying mark the territorial army have discretion to fix qualifying mark in any of all subject examination to yakane can fix by kempat ya tu lupa rem ta can show fix by ha to pon da adap ka exam taken sa IP ba hadu kata kilaban qualify penalty for wrong answer to rasakan mau on the page ka fee ngal bong ba ka sanspa candidate are required to pay a fee of 500 rupees only should not the payment te sanspa ningka kan mau sanspa ningka ka pensil la da apply nam ta kane te pia apply hapo ka website dengan sabuk link hapo description ka website kada indianarmy.nic.in dengan sabuk page direct link ban apply la ban apply candidate are required to apply online by using the website www.indianarmy.nic.in tekla don make instruction ang turun dalam sedang la don kum ta te kane to exam te la pass exam te sadon saka pia pendap yang sagawe ka form offline nya ta
te phabra kata bisa lek pada lada pi markan dei no suka interview kin don segi we kam tater tamba amdon fiskal amdon ere kam thor yang ne badon fiskal mo kan mau te sekan mau apan tang kita gi jindon kam amdon ere tang kita hi te nda pila pas kata ka exam de ngan sadon ding sedaka next gitu gi detail bro phaban download ka form phab print kata ka form na go ipat pit nda kil ai phi ka center da pila pas ka exam misalnya yang ta tengah sadon interview ki can conduct exam offline exam ne ki bro ki dokumen ni bro phaban ra ak por te ha bade ban menta bade te ne ladon ke jinon kam te embody training terms te kine ki kan mawa kan ne as an officer mo kine ki post ndere ko ki GD ne ki de as an officer la lieutenant ne sedang garang kare nadu lieutenant Kapten, Major, Lieutenant Colonel, Brigadier, kilai ki P matric laga jong te sapet jikini hangni ladap ong ba candidate who qualify in online entrance exam are required to bring the following document in original along with self attested copy at the time of SSB interview temut ba ada pidap ya kanek exam hipas kaneka online exam te pen poi direct ka interview phira egi document jong pi detail baro kini detail phap download ekane ka application form na po website hi then all educational qualification jong pi don kambaro ki adhar ki marksheet ki baro phapra alur kita ki ID jong pi ka voters ID ne kanu phapra pan card don kambait adhar card maybe the proof of residential address certificate of proof of age candidate whose name and document should copy latest income proof tangi kue gitu copy of latest income tax don admit card kumta terter te ya kene te tangkat ne hi ngan penkut swa kan marba kade bitang exam te sapek de hapo ko to link ek jon kam ko rapi pendap online te tangata phap le bhai ka exam la phila ek exam then bisa perkhat pada kene ki dokumen ek jon kam bandra ha kata ka interview kan mau interview te kam de re shalong kade shabar meghalaya kam de re shalong tangka exam kade hapo shalong te balade graduation ada pi kwa ban try phila ban try ka sentar exam kan de shalong ada page kadon hasilong te takan nahi te kaling sebut description te selek ya kabanan kam takan nahi kuble jubun